even him is disappointed. I'm disappointed. I want to score 4 or 5 goals every game like was in Luton. But I don't care. He can miss this one, the reaction, be sad 10 seconds. Can miss 5 more, 10 seconds in his mind, and after that, I raise it on to next. The great players I met, and I was fortunate as a football player, especially manager, to handle some of them, have this incredible ability. Amahoro y'Imana nakomeza bane namwe nshuti bakunzi ba Main News TV. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Turi ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2024 turi ku munsi wa gatandatu w'icyumweru. Hari buri minsi 297 kugira ngo uyu mwaka tusoze, kuko turi ku tariki 69 z'umwaka. Turi ku munsi wa gatandatu w'icyumweru nkuko twatumaze kubibabwira. Ya nama kumugezwaho na Ntagishaka Eric Manetsi patikanyije muri kumwe na Peacemaker, Promoter, Motivator, Educator, Indicator, Newsmaker, Locator, Estimator, Provider, Troublemaker. Turaza kwibanda ku busobanuro bw'amazina. Tubafitiye inkuru zidasanzwe. Hari inama y'umunsi Peacemaker dufitiye iki? Tubafitiye amakuru ya entertainment avanze na technology, tubafitiye amakuru ya sport, tubafitiye agace ka Mugomba Guseka. Mbese muri make ibintu biraryoshye, ni fresh cyane. Biraryoshye. Mwohereza ibitekerezo byanyu turabinyuzamo amaso uko bigenda abitugeraho. Reka tuze mu kanya gato dutangira n'amakuru yacu. Tubahaye ikaze nanone mu makuru yacu ku buryo burambuye. Nkuko twatubabyereka duhere ku busobanuro bw'amazina. Uyu munsi twabateguriye izina Clarissa. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikidage, rikaba risobanura ururabo rwo mu butayu. Bimwe mu biranga aba Clarissa rero, nkuko izina rye ribivuga Peacemaker, nkuko izina rye ribivuga, ni wa muntu wihanganira ihindagurika ry'ibirere, atekereza byihuse kandi vuba. Ni nka simukadi, kuko ngo Clarissa zikubika ibanga. Abantu bose abafata kimwe mu buzima bwe, ntawe ajogora ngo uyu n'uyu. Akunda ibintu by'ubucuruzi ndetse n'ubuvumbuzi. Clarissa akunda gukinisha cyane, gukinisha mbese abana batoya, abantu bakuru, mbese ibintu nk'ibyo. Clarissa usanga kenshi ari umunyamutima, kuko ngo arafasha cyane. Ikindi ngo aho Clarissa ariho aba ashaka kwigaragaza kugira ngo abantu bamubone, agira ngo abantu bose bamubone neza abinyujije mu bwenge bwe afite. Hanyuma Manetsi, dukomeza gusoza abantu bose bitwa ba Clarissa kabisa. Clarissa turamusohoje. Bakomeze kugubwa neza aho bari hose, ba Clarissa bakomeze kumera neza. Munyemerere twite cyane ku busobanuro bw'izina Chanceline. Iri ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, yaba ari umuhungu bakamwita Chance. Bimwe mu biranga ba Chance ni wa muntu mu nzira witonda, ariko byagera mu ruhame Chance cyangwa se Chanceline agahinduka. Chanceline ntabwo azi kwihangana mu gufasha abandi, aza ku mwanya wa mbere. Mu guhitamo uwo akunda biramugora cyane, kuko ngo abafite abakunda benshi, ariko bujya ni wa muntu ushobora kukureba ukagira ngo aragukunze kandi atanakwitayeho. Chanceline agira umujinya w'umuranduranzuzi Peacemaker. Ba Chanceline bakunda kuba barakara cyane. Agira umujinya w'umuranduranzuzi. Hanyuma agataho dukomeze gusuza n'abantu bitwa ba Chanceline kabisa. Tubasuhuze cyane, kugubwa neza aho bari bose. Ikindi kandi ngo ntabwo akunda abamubongamira Peacemaker. Chanceline aba ari umuntu witurije, adashaka abantu bamubangamira. Munyemerere twite cyane ku busobanuro bw'izina Desire. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'Igifaransa, rikaba risobanura uwifuzwa. Desire, bimwe mu bimuranga, ahora yisekera, akunda gusabana, akunda umuryango we, akunda gukora wenyine, kandi ngo Desire ni wa muntu udapfa gusaba ubufasha ku bandi Peacemaker. Ba Desire, ubundi Desire ni mu rurimi rw'Igifaransa, mu Cyongereza ni desire, bisobanuye uwifuzwa. Nibyo bakomeze nabo bagubwe neza
aho bari bose ba Desire turabasuhuje. Reka tubasuhuze cyane twihuta cyane mu nkuru zidasanzwe muri Zimbabwe, aho ni hanze y'imbibi z'u Rwanda. Muri Zimbabwe haravugwa umugabo w'imyaka 37 y'amavuko. Uyu mugabo yagendeye mu mapine y'indege peacemaker. Ubyumva ute? Kari ibintu bitangaje. Umugabo yagendeye mu mapine y'indege gute Manetse? Uyu mugabo ubwo indege yahagurukaga kuri iki kibuga cyo muri Zimbabwe, bagiye mu kirere amasaha 2 bageze aho kugera. Uyu mugabo babona aturutse mu mapine y'indege, bibaza ibibaye birabayobera. Babajije uyu mugabo, asobanura ko ibi nawe yabikoze mu rwego rwo kugira ngo abone aho uko ahagera, kuko ngo nta tike yari afite cyangwa se nta mafaranga yo gutegesha yari afite, ahitamo kugendera mu ndege. Manetse pilote w'iyo ndege cyangwa se abayobora iyo ndege bavuze iki kuri uwo mugabo? nta mpande bamuciye? byarangiye gute? Byabatunguye cyane, ahubwo banamushimiye. Bavuze bati uri igitangaza, kuko ibyo ukoze nta wundi muntu wagatekereza kubikora, ahubwo uri igitangaza, urakomeye, ngaho komeza urugendo rwawe. Baramushimira batyo. Ibintu bitangaje cyane kabisa. Hanyuma peacemaker, watunyarutsa mu mikino? Dohere mu makuru y'imikino ari kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Mu makuru y'imikino murabizi ko umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR wegereje. Uraza kuba kuri uyu wa gatandatu tariki ya 9 Werurwe 2024. Hateganyijwe umukino w'amateka hagati y'abakeba babiri, Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Manetse ufaniye ikipe muri aya makipe yombi? Ntago nahita mbitangariza ku itangazamakuru, reka turaza kubikubwira, ndaza kuba mbikubwira tusohotse tuvuye kuri izi mikoro. Nari buraza kubimbwira off mic kabisa. Uyu mukino rero reka nkubwire ko uraza kubera kuri stade ya Kigali Pele Stadium hari Nyamirambo kabisa, guhera isaha 9. Uyu mukino w'umunsi wa 24 wa shampiyona ugiye kuba mu gihe ikipe ya Rayon Sport ari ya kabiri n'amanota 45 iri kurushwa amanota 10 yose n'ikipe ya APR FC. Urumva harimo ikinyuranyo cy'amanota menshi atari make cyane. Ikipe ya Rayon Sport izakiriye umukino kuri uyu wa gatandatu, iheruka gutandukana na rutahizamu wayo rero w'umunyagine bita Arsene Kamara Gogo, wasubiye iwabo muri iki cyumweru. Ni mu gihe rero Aruna Musamajariwa atarakira neza, afite imvune yahereye mu gushyingo. Niho umunyamaroke bita Youssef Lab ntiyemerewe gukina umukino kubera amakarita 3 y'umuhondo. Ese Manetse, urumva aba bakinyi badahari ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ari ingaruka biraza kugira? Ingaruka ntizabura, kuko ngo umunyarwanda yavuze ati habuzemo kamwe ntitwajya, nabo wasanga ntihaburamo kamwe batarajya peacemaker. Reka turebe Rayon Sport uburyo iri buze kwitwara ku mukino uheruka rero wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse na Sunrise FC. Umutoza Julien Mete yari yaruhukije kapiteni we Muhire Keve wani w'ikipe ya Rayon Sport na munyugariro Sabimana Aimable, yirinda ko babona amakarita ya 3 y'umuhondo. Birumvikana ko uyu munsi rero bari buze kuba bameze neza. Umutoza nanone Julien Mete aheruka gutangaza ko kuba abakinyi bazi uburemere bw'uyu mukino bihagije, ari nabyo bizatuma bitwara neza kuri uyu mukino, cyane ko mu mikino 4 iherutse kubahuza ikipe ya Rayon Sport imaze gutsindamo imikino 3, umwe barawunganyije. Ati umutoza Julien Mete twaganiriye nawe hano kuri Men News, aratubwira ati nk'imikino yose tureba ikipe tugiye guhatana nayo, dufite amashusho yayo, tugomba gusesengura aho APR ifite intege nke kugira ngo natwe tubone aho tuyihera tuyikorogoshora. Uvuga ko uyu no mutoza uzi kwiga ku kipe cyane ko ariko ikipe ya APR nayo ntiyoroshye na gatoya. Ku ruhande rwa APR FC rero hari abakinyi bashobora kutaza gukina uyu mukino, nk'umunyakameruni Apam Bemol Asongwe ufite ikibazo cy'imvune, ukina ku ruhande rw'ibumoso asatira izamu. Urumva ko rero ni ikibazo ikipe ya APR FC nayo ihuye nacyo, ni ikibazo gikomeye cyane. Nanone uwo bita Nsengiyumva Irishad ukina hagati mu kibuga nawe afite imvune.
ashobora kutaza kugaragara kuri uyu mukino. Ikipe y'ingabo z'igihugu nayo yaruhukije abakinnyi bagera kuri babiri kuri uyu mukino wa Etoile de l'Est wabaye kuwa kabiri. Aba barimo kapiteni wabo niyo Mugabo Claude, barimo Nige na Clement, abo bose nabo bari baruhukijwe ku mukino wa Etoile de l'Est. Bakaba baragiyemo basimbuye mu gice cya kabiri. Ese Manetsi, uyu mukino nagiye numva abafana benshi bavugaho byinshi, bavuga ati ese kubera iki bawimuriye amatariki nako amasaha? Ese wabuze impamvu? Impamvu ntayo namenye, ariko hagati aho dushobora kuza kuyimenya mu masaha make ari imbere. Njye rero nakiye message y'umuntu umpa amakuru mu kanya, arambwiye ati impamvu uyu mukino bawimuriye amasaha nuko iyi kipe ya iyi stade ya Kigali Pele Stadium ifite ikibazo cy'amatara kabisa. Ku mukino uherutse rero wahuje ikipe ya APR ndetse na Etoile de l'Est, APR yatsinze uyu mukino. Byarangiye bamenye ko amatara atameze neza cyane, ko babibonye kubera ko uwo mukino wabaye ku isaha y'isa 12. Ubwo rero niko byagenze, bahita Fegofa rero ivuga ati uyu mukino turagomba kuwushira hafi isaha y'isa 9 kugira ngo bitaza kubangamira uyu mukino, kandi ari amakipe y'ibigugu. Myugariro Nige na Clement yavuze ko baramutse batwaye igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka badatsinze Rayon byaba bisa nkaho ntacyo bakoze muri uyu mwaka w'umukino. Twaganiriye nawe aratubwira ati turabizi ko uyu mukino abafana baha agaciro, natwe tuzakora ibishoboka ngo tuwutsinde. Urumva ko abasore ba AP ndetse n'ikipe yabo n'umutoza wabo bariteguye kabisa, bameze neza. Uwo bita Thierry Froger, umutoza wa APR, yavuze ko niba abafana ba APR FC batajya kuri stade kubera hari abakinnyi badakina, bose ari buze none kubarundamo, aza kubashiramo rimwe kugira ngo abafana baze kwishima. Reka tubabwire ku basifuzi bari buze gusifura uyu mukino. Uwitwa Ishimwe Jean Claude, uramuzi, bakunda kumwita Cucuri. Cyamwumva ni umwe mu basifuzi kuri uyu mubumbe bameze neza nawe. Niwe musifuzi wo hagati kuri uyu mukino. Azaba yongerejwe n'uwo bita Ishimwe Didier na Ndayisaba Saidi uzaba ari umwungiriza wa kabiri, mu gihe Twagira Umukiza Abdul Karim wasifuye umukino ubanza azaba ari umusifuzi wa kane, naho Munyangoga Aponel ari komiseri w'uwo mukino. Eric, waba wamenye ibiciro biri kuri uyu mukino? Aho ya tubyire bimeze ute, bihagaze ute? Uyu mukino kabisa ndabona ibiciro babihananuye, abakunzi b'amakipe bashobora kujya kwirebera. Ibiciro ni 5,000 ahasanzwe, naho 30,000 muri VIP. Mu kanya gato uraza kunyarukira yose. Mu kanya gato niturangiza aya makuru yacu tureta tunyarukira tujye kureba uko byifashe, kuko ni umukino ukomeye cyane. Inkuru rero iri gucicikana hano mu mujyi wa Kigali, byagenze ibintu byakomeye cyane. Ferwafa yinjiye mu kibazo cy'abakinnyi b'inyemera. Murabizi ni inyemera ni abakobwa bakina mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda b'abakobwa kabisa. Aba bakobwa bivugwa ko bakubiswe bazira kwishyuza amafaranga yabo. Ni ikibazo gikomeye. None ubuyobozi bwabivuze iki? Ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru wo mu Rwanda Ferwafa bwatangije iperereza ngo hamenyekane ukuri kuri aya makuru avuga ko abakinnyi bakinira ikipe y'abagore ya Nyemera bakubiswe bazira kwishyura za amafaranga y'ibirarane by'amezi 5 yose n'uduyimbaza musiki. Ni ibintu bikomeye cyane kabisa. Urumva hanaciyemo igihe cya kigeze ngo bajye kwishyuza. Ibaze ko Manesi ibi bintu babikoze ariko umunsi w'abari n'abategarugori ni birumvikana bahohotewe rwose. Ni ukugira ubuyobozi bukareba icyo bwakora. Ni ibintu bisebetse cyane kabisa, ibintu nanenze cyane. Urumva dukeneye ko Ferwafa bajya hariya bakabikosora kabisa, abakoze ibi bintu bakabihanirwa, kuko ntago ibi bintu twabyemera. Mu mupira w'amaguru buriya abagomba kuba hari ubutabera Manesi. Nibyo abagomba kuba hari ubutabera. Amakuru rero yacicikanye kuri uyu wa kane nibwo amakuru yatangiye kumenyekana avuga ko uyu mukobwa cyangwa se kapiteni
w'ikipe y'inyemera yagiye bamujyanye mu karere nyine ubwo bari bamaze igihe badakora imyitozo, bamujyanye mu karere noneho umuyobozi w'akarere aba ari we uza kumukubita nabi cyane. Ni ibintu bisebetse cyane ku mupira w'amaguru, ibintu bibabaje cyane kabisa, ibintu ntigeze nishimira pe. Reka turebe rero umutoza w'igihugu y'u Rwanda Amavubi bamwita Torsten Frank Spitler, akaba yahamagaye abakinnyi azifashisha mu mikino ya gishuti, bahamagariwe kwitegura imikino ya gishuti izabera hano muri Madagascar. Manetse ikipe ya Rayon Sports ikaba ifitemo abakinnyi bose bagera ku 8, urumva n'abakinnyi benshi cyane ku kipe ya Rayon Sports. Bagiriwe icyizere kuko ngo iyi kipe ni ikipe iri kuzamuka neza, ni ikipe ifite ubusatirizi bumeze neza ndetse no hagati mu kibuga hagati. Reka turebe mu kibuga hagati akaba bahamagaye abakinnyi bagera ku 9 bose, harimo uwitwa Bizimana Jihad, Ruboneka Jean Bosco, Iradukunda Simeo, Mugisha Bonel, Niyonzima Olivier, Rubanguka Steve, Kanamugire Roger, Byiringiro Lag, Sumana Patrick ndetse n'uwita Niyibizi Ramadan, Twisenga Arsene ndetse n'uwita Kwitonda Alebaka. Ikipe ya APR rero nayo ikaba ifitemo abakinnyi 9, urabivuga iki Manetse? APR nayo ndi kumva ni ikipe iri kuzamuka neza, mperuka kumva amakuru APR FC ku mwanya wa mbere, kuri ubu ngubu irihe? APR iracyari ku mwanya wa mbere, ikaba irusha amanota agera ku 10 ikipe ya Rayon Sports yose. Urumva nako nayo imeze neza muri ibi bihe. Reka rero tunyarukire kuri ba rutahizamu bahamagawe, uwitwa Mugisha Gilbert, Iraguha Haji, Mugenzi Deveni, Sahabu Hakimu, Muhire Keve, Hakizimana Muhadiri, Nshuti Innocent, Gitego Arthur ndetse n'uwita Biramahire Abedi. Abo nibo bahawe amahirwe yo kuba bahamagarwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Manetse reka tubitega amaso turebe uru ruzinduko rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uko ruzaza kuba rwagenda. Ese bazatuzanira ibyishimo n'ibyo guhangwa amaso tukareba niba abo bakinnyi bazagira icyo batugezaho mu byishimo byacu. Ni ugutegereza tukareba uko biri buze kugenda mu gace kacu rero ka Mugomba Guseka. Twihuta cyane, nyarutsa cyane uduvunagura imbavu. Mugomba Guseka rero tubafitiye akantu kambere tubabwira ko nijoro Manetse rero ahantu tujya dusohokera nge nawe, nijoro twanyweye inzoga turasinda tubaga ihene tujya burushete, none burakeye dusanga ya hene iracyahari gusa twabuze imbwa yacu. Umva rero bishoboke ko dushobora kuba twariye imbwa tutabizi. Imbwa yagiye, twariye imbwa, ihene yo ntayo yari ihari n'ubundi. Mu gihe twe twari tuzi ko twariye ihene. Urukundo rwo muri 2050 rero ukuntu ruzaba rumeze Manetse, ruhagaze ute? Ibintu byarakwamye cyane. Umuhungu we azajya ahamagara umukobwa ati sheri uraza cyangwa nibwirire Sandrine aze. Umukobwa nawe amusubiza ati sheri ibwirire Sandrine aze kuko ubundi kwa Eric. Eric urumva rero ba Eric nabo ntabwo tubashira amakenga ba Eric. Abo n'abantu ku rukundo nta kintu wababeshya. Abo ni ba Eric bo hanze aha tujya tubona, ariko aba Eric bandi ntabwo tubari. Akantu kajyaga kambaho muri primaire, mwarimu yanyishazaga hagati y'abakobwa, noneho jewe nkarira nyine bikacanga cyane, ariko kumbi simenye ko mwarimu yabaga ari gushaka kunyera pasi y'amazi sha. Mwarimu ni umuntu w'umujama gusa. Baze ko yanyicazaga hagati y'abakobwa babiri, nkarira cyane, ariko ubu ngubu maze kumenya ubwenge yakwiheraga pasi. Hari umupasiteri rero uherutse kuvuga ati ujye wifotoreza mu rusengero, hari igihe umunsi w'urubanza twazakoresha ibimenyetso. Manetse ibyo bintu ujye bikora? Ntabwo nabikora, ariko ubwo mbimenye nonaha ahari ngiye kujya ntangira kubikora. Ubwo rero ujye wifotoreza mu rusengero rimwe na rimwe, tuzasanga bibaye ibindi. Hari abantu batanze ibitekerezo baravuga ati mwijuru bagagombye kugira iminsi yo gusura kuko hari abacu dukumbuye. Bikaba nko muri gereza. Ku bantu rero bafite abakunzi, niba sheri wawe ajya ashyira akadege muri fone muri kumwe, menya ko muri iyo ndege harimo umugenzi
Manetse n'abashira bajya bigukorera ntabwo nari nabona abikora ariko ahari nzategereza ndebe niba ahazagira ibyo abikora. rero ari mu Bushinwa hari umuhungu witwa Ziyang Yao wavuze ati abwira perezida w'Ubushinwa aramubwira ati mwe mushaka aho mujya kuko kuri Saint Valentin shere wanjye namwemereye isi yose. Urumva uwo muhungu yatunguye abantu cyane kabisa ariko ubu ari mu nzego z'ubuyobozi. Manetse mu tuntu n'utundi udufitiye iki? Reka twihute cyane mu tuntu n'utundi. Hano ni muri Maroc haravugwa umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 26 y'amavuko wavuye mu bususuruke akava mu gace atuyemo akagenda kilometero 100 agiye kureba umukunzi bakundaniye ku mbuga nkoranyambaga. Bitangaje cyane Manetse. Uwo mukunzi yagiye kumureba igihe kingana gute yajya? Kilometero 10 zose bagiye 100 agiye kureba umukunzi we. Bitangaje cyane, biratangaje cyane. Mu tuntu n'utundi n'ubundi muri kaminuza nkuru y'u Rwanda haravugwa umwarimu ushinjwa kwereka abanyeshuri amashusho y'urukozasoni bityo ngo bigafatwa nk'aho ari ukubafata ku ngufu. Uyu muyobozi akaba ari mu nzego z'ubutegetsi. Uwo mwarimu agomba guhanwa cyane kabisa. Ari mu bushinjacyaha. Bigaragare ko harimo n'ubusambanyi bukabije. Kuko ngo n'irindi hohoterwa ariko naryo babarakora ishingiye ku gitsina n'ubundi. Unyemerere rero twite cyane mu ijambo ry'ubwenge cyangwa se ijambo ryahindura ubuzima ryavuzwe n'ibyamamare bikomeye. Iyi ni intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Yaravuze ati mbere yuko ukosora amakosa y'abandi banza ukosora yawe. Arongera aravuga ati mbere yuko umenya ibibazo by'abandi banza umenye ibibazo byawe. Peacemaker nguko. Yarongeye aravuga ati guhangana n'isi ni umukino utazigera utsinda na rimwe. Ati niwiha guhangana n'isi uwo mukino ntuzigera uwutsinda. Byumvikana cyane ko ari inama nziza yatanze kabisa. Yarongeye aravuga ati aho kunywa inzoga uzanywe amazi menshi cyangwa se aho kwiyicisha inzoga uziyicishe amazi. Ariko arongera aravuga ati ntushobora kugira icyo ugeraho mu gihe ugitekereza nk'abandi bose. Peacemaker wowe utekereza nk'abandi bose? Numva ibintu yavuze ari byo kabisa. Yaravuze ati nutekereza nk'abandi bose ntacyo uteze kugeraho. Uyu mugabo yarongera aravuga ati umuntu ugira imbaraga si wa muntu ugira imbaraga zigaragarira inyuma ku mubiri, ahubwo umuntu ugira imbaraga ni wa muntu ugira imbaraga zo gukotorora umujinya we. Uwo muntu burya ngo abarusha imbaraga wa muntu ukotororwa n'imbaraga ze z'inyuma. Peacemaker yarongera aravuga ati ibomba rike nk'uzaba ku isi igihe cyose ariko ngo ubeho nk'uzapfejo. Peacemaker ka kantu urakumva ute? Aka kantu karimo ubwenge cyane kuko uba ugomba kwigengesera mu gihe ukiri ku isi. Ndumva ari inama nziza kandi nyinshi yatanze. Munyemerere dusoreze kuri aka kantu yavuze mu ijambo ry'ubwenge. Yaravuze ati wimbwira amashuri wize ahubwo mbwira ingendo wakoze. Ingendo wakoze zirambwira amashuri wize. Peacemaker hari icyo wadusigaye inyuma? Mu makuru y'imyidagaduro rero tubafitiye amakuru atagiye atandukanye menshi cyane. Abantu bazi Isibo TV ubu ngubu yatangije radio yayo. Ubu radio yabo y'Isibo TV ikaba iri kuvugira ku murongo wa 98.7 FM. Uyu murongo wari usanganywe na radio bita KFM ariko ubu ngubu uri gukoreshwa n'iyi Isibo Radio cyangwa se Isibo FM. Iyi radio yatangiye icuranga imiziki ifite imirongo 4. Icyakora umwe niwo batangiye gukora mu gihe mu minsi iri imbere indi nayo izaba yatangiye gukora nk'uko igihe ikinyamakuru igihe cyabitangaje. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'Isibo TV Abayisenga Christian ati twe dufite imirongo 4 ubu 98.7 FM niwo wa mbere watangiye kuvuga ariko n'ahandi mu ntara
baraza kubona imirongo bazajya bakoresha. Ni igikorwa cyiza cyiyongeye manezi kuri radio nyinshi twari dufite mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igikorwa cyiza, ni igikorwa wabonye gute wowe? Ni igikorwa cyishimiwe n'abantu benshi cyane, gusa bwo nangiye ni ibintu naje kuba nishimira kubona twungutse indi radio mu gihugu cyacu. Umuyobozi rero w'Isibo TV yavuze ko ibiganiro by'iyi radio bizatangira gutambuka tariki ya 18 Werurwe 2024. Isibo TV yatangiye gukora muri Mutarama 2020 mu myaka 3 imaze. Ni imwe mu zikunzwe mu bijyanye n'imyidagaduro. Numva ko rero ni indi ntambwe nziza bateye kuba batugejejeho, kuba bahisemo kuba batugezaho ibi bintu byiza cyane. Iyi radio Isibo FM tugiye kubabwira abakinnyi noneho ba filime ku isi bahembwa amafaranga menshi. Nabahe muri uyu mwaka wa 2023 turahera ku wa 10 bamwita Denzel Washington. Denzel Washington uramuzi manetse? Reka ngiye bundi ibintu by'amafilime sinjya mbikurikirana cyane, mba nahugiye mu makuru. Iyo mugabo yamamaye muri sinema mu binyecumi birenga bishize, bivuze ko amaze imyaka 40 mu ruganda rwa sinema. Uyu mugabo umwaka ushize yagaragaye muri filime zirimo The Equalizer, yinjiye muri box office miliyoni 191 z'amadolari, ndetse na Gladiator ni filime nziza cyane abantu bajya hariya ku mbuga nkoranyambaga bakayireba. Manetsi uyu mugabo yakoze ibintu bikomeye cyane, kuba ari kuri uyu mwanya arabikwiye. Ndumva yarabivunikiye. Ku mwanya wa 9 turasanga uwo bita Ben Affleck w'imyaka 51, ni umwe mu byamamare muri sinema byinjije agatubutse umwaka ushize, bibikesheje sinema cyane kuko yishyuwe muri filime yakinnyemo arenga miliyari 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Manetsi n'amafaranga menshi. Y'amafaranga bayaguhaye wayamaze iki? Amafaranga menshi bayamaye nahita mpanga umushinga, ariko sinzi niba nareka zino mikoro nkajya gupanga uwo mushinga. Izi mikoro nizo zitugaburira, kuzireka sinzi niba nazireka, nashoramo wenda abashoramari nkashaka abafatanyabikorwa. Ku mwanya wa 8 turasanga abagabo babiri bahuriranye, hari uwita Jason Statham, uramuzi abenshi bamuzi nka Transporter. Leonardo DiCaprio nawe akaba ari we bahagarariye no mwanya wa 8. Reka dukomeze rero no ku mwanya wa 7 hakaba hariho umugabo bita mbere yuko rero njya ku mwanya wa 8, uyu mugabo Jason Statham aherutse gukoresha anniversary y'umwana we, ariko hagendeyemo asaga miliyari 2 z'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi, ni bitangaje. Ku mwanya wa 7 rero turasanga bita Jennifer Aniston. Jennifer Aniston ni umugore wa 2 kuri uru rutonde. Urumva niwe mugore wa 2 uri kuri uru rutonde winjiza agatubutse abikesheje gukina filime. Umwaka ushize uyu mugore w'imyaka 55 yakiniye muri Murder Mystery ndetse n'izindi nyinshi cyane. Uyu mugore afite ubundi bushabitsi burimo ubwo gutunganya imisatsi, ndetse n'umwaka ushize yagiye agaragara mu bikorwa byo kwamamaza bitandukanye. Birumvikana ko rero uyu ni umugore uri kugenda atera imbere gake gake Manetsi. Ari gutera imbere. Uyu mugore wari umuzi Manetsi? Uyu mugore najyaga mwumva mu bitangazamakuru, dore ko hari n'inkuru naje gusoma n'ubundi ivuga ko ari kuri uwo mwanya, mpita nibuka neza cyane. Ku mwanya rero wa 6 turabasanga aho bita Matt Damon. Ku mwanya hariho uyu rero Matt Damon akaba yarinjije amafaranga agera muri miliyari 54 zose. Ni amafaranga menshi cyane Manetsi. Reka turebe rero ku mwanya wa 5 turahasanga umugabo bita, uyu mugabo abenshi baramuzi cyane Manetsi, umugabo yakinye Mission Impossible. Uyu mugabo rero bamwita Tom Cruise, akaba yarafashe miliyoni zigera muri 57 muri sinema Manetsi. Ni amafaranga menshi cyane Manetsi. Ni amafaranga atari make birumvikana. Ku munsi w'ejo rero Manetsi, shampiyona y'Ubwongereza Premier League izakomeza. Aho ikipe ya Aston Villa izacakirana na Tottenham Hotspur ku isaha y'isa 9, Brighton na Nottingham Forest ku isaha y'isa 10, West Ham ndetse n'ikipe ya Burnley ku isaha y'isa 10, Liverpool na Man City. Iyi niyo match itegerejwe cyane ku isaha y'isa 11:45. Ku munsi wo kuwa
kuwa mbere ho azaba ari kuri tariki 11 z'ukwa gatatu ikipe ya Chelsea izakina na Newcastle isaa 4 z'ijoro, match ikomeye cyane. Kuwa gatatu tariki 13 z'ukwa gatatu Bournemouth na Luton Town. Manese ariko ngo dufitiye umugani w'umunsi. Mbere yuko dusoza reka tubanze twumve umugani w'umunsi. Umugani w'umunsi nabateguriye kuri uyu munsi uragira uti amagara aguranwa amagana peacemaker. Umugani umeze neza cyane. Reka dusoze rero, turabashimiye abo twabanye muri aya makuru. Ku mbuga nkoranyambaga ushobora kudukurikirana ni Mail News TV, ukabyandika ubifatanyije kuri YouTube. Ku buhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na mugenzi wacu bamwita cameraman BABBLO ndetse na director Semu KUTZ.